wazi abantu abenzisile protection fee akavela athumele lapha imininingwane in fact kakhulukazi ama-companies abafowethu ama-security abenza lento siyabacela ukuthi bake bathi ukuyika kancane into esizoyenza manje vele thina sikhuluma nabafowethu ukubafundisa umthetho yazi ukuthi abafowethu bengakwazi ukuthi ba-protect the same shops nabantu bakithi abamnyama abaletha bathole the same amount of money without ukuphula umthetho because ukwenza lento abayenzayo ngokomthetho kahle kubizwa ukuthi aiding in abetting and illegal images. So uma ngabe uvikela umuntu ongekho emthethweni thina i-audit the moment isithola ikhampani siyinikeza amaphoyisa and we are going to monitor ukuthi umnikazi waleyo khampani uphele even nalabantu abagadayo by the way kunabanye abagada lapha abangenawo ama-serial documents abangenawo ama-competency kodwa baphatha ibhamu zokuthi bakhe and awukwazi-ke kuthiwa ugadile wena ugade the entire street uma ugadile usuke une-stage obekwe kusona ugadele sport and ukuze ugade lapho kufanele une-contract between yourself and naleso sitolo but nawe if uyi-security personnel you must have all the documents asadlalisi thina sizokwenza nje sathola ukuthi kunomuntu ovikela umuntu wangaphandle whether umuntu omnyama umlungu indiya ikhaladi usemabhizinisi umfundisi i-politician sizobopha sizolandela umthetho bakhona abanye bathola infact la njengoba desila kunomuntu ophethe ama-rifle waphethe ngezandla ngaphandle we know for a fact ukuthi awukwazi ukuphetha nje i-rifle ungayifaki ngesikhwameni uspoken to amaphoyisa njengamanje ukuthi leya khampani abahambe boyi-check-a ziningi izinto efanele seyilungise before siqale lelizwe ngoba awukwazi ukuthi siqoshe iy'gebengu usubugebengu kwenziwa abafowethu mina abafowethu I think yabo le South Africa amathuba omsebenzi maningi ithini ekufanele sazi ukuthi sifika kanjani and ukuze sifike kona kufanele senzele isemthethweni kuphela all these secret companies must get umsebenzi bagade indawo kodwa bagade ngokusemthethweni nalabo abasabisa abantu bakithi abayiyele ngoba ngifuna ukuya kuyona le ukuthi there's a massive fear kakhulu kubantu bala ukuthi inkosi yasendaweni inokuprotecta noma inokuvikela abokufika lokhu kusho ukuthi well sizwile leyo kodwa ngoba thina siyabahlonipha ondaba ezithu sifuna ukubhiliva ukuthi mhlawumbe sithi okwamanje akuyona iqiniso into esizoyenza thina ukuze sifinyelele khona sesikhulume namaphoyisa sikhuluma nabaphathi bamasipala sizoba nomhlangano sicela futhi nayo indaba ezithu sibe nomhlangano sithanda abantu bakhe abakhala ngayo before siye kwimbizo lesiyifisayo ukuze umphakathi ukwazi ukuyikhuluma kodwa siyacela nje abantu bakithi abangabikho abantu bakithi abasathiswayo siyazi khona indawo la sebefile khona bebulawa even eMpumalanga bethole imbiko nje ukuthi abantu bakithi bayasatshiswa iy'ngane ziyafa akekho umuntu oyisigebengu esizoqeda iminyaka ewu-3 singamthinto I think lento efanele siyimukele ukuthi azihambe iy'gebengu zangaphandle labo bangaphakathi abasebenzisana so akukho mnandi kusabekho abantu bakithi bayasatshiswa khona abantu ukuthi bakhokhe 500 rand ama-foreigners from ama-foreigners babathatha so yinto isicela ukuthi asikuyeke kodwa siyafisa ukungakhulumi kakhulu ngalokho esikuzwe namhlanje ngoba kubalulekile ukuhlonipha abantu abadala kufanele siyothula futhi ukuthi nawo ama-complaints bese besinikeza ukuthi kuya kanjani sicacise lento sesibhala ncamalala le yama-asylum seekers ukuthi i-asylum seeker inayo yini imvume yokuvula ibhizinisi because we've seen a lot of them hiding under the asylum seeker status. Yeah, well look, I think kabili izinto efanele siyibheke lapho khona usection 15 okhulumayo ngokuthi abantu abanjani abangakwazi ukuthi bavule amabhizinisi but abantu bakithi bazokhumbula ukuthi kune-judgment eyaphuma eyayithinta uhulumeni waseLimpopo ihambiswa abantu baseSomalia ngoba bedimanda ukuthi bakwazi ukuqhubeka bala namabhizinisi wabo siyayibuka-ke leya case because I think yona evule leya floodgate but ziningi izinto esiyidiscussayo nohulumeni ikakhulukazi when it comes to leya case ngoba kusengenzeka mhlawumbe kufanele siye enkantolo whether kwi-constitutional court isoyibuka leya nto uma kahle kahle umuntu efika la ethi uyi-refugee usuke ezokwenza but also-ke before sesifike lapho apart from what that case says let's accept ukuthi mhlawumbe iyabavumela ukuthi abenze ibhizinisi but uhulumeni unalo ilungelo la kwamasipala ukushaya umthetho i-bylaw ethi wonke ama-tuck shop akhona emakhaya naselokishini that economy is reserved for abantu base-South Africa so-ke sibhizi uhulumeni njengamanje ukuthi awuphase lowo mthetho so that
umuntu mesuka ngaphandle ethi uzovula ibhizinisi la akafake phela izumbuzo amamiliyoni ahamba ovula ibhizinisi arane a big shop a gateway or whatever manufacturing company azoyirana so that ngempela uzocontribute ngoba ayikho into ethi umuntu akazorana i-tuck shop ekhaya enkandla you know so izinto soyilungisa ngomthetho umthetho uney'nkinga ey'ningi so sibonile ukuthi azizame ukuthi amende sipropose uhulumeni ukuthi uchibiyele lapha nalapha so that bonke la bantu bazohamba but iproblem enkulu iwona umthetho. Very much. Thank you so much.